ntse ke le ka o connect mona ntse re fela ana available ke tse tsalang ka yona. Go romeletse link ntate, checka link e ko romeletseng yona. Okay, re ke check yona. Ke a o dumedisa wena momamedi wa Motheo FM. Nna lebitso la ka ke Prophet David Kgetheng, ke the prophetic software, ke mollo, ke sebabole, ke molamu a tshepe, ke gagaulane, ke tloa tshebeletsong ya Weight of Glory International Ministries. Me haiba o qala o mamela lena lenaneo, tseba hore lena lenaneo ke la thapelo le bo profeta. Kantle lo tshenywa nako fela, nako ka e se e tsamaile haholo. Ke batla ho hopotsa bana ba ka moyeng rusane, ke tla be ke le ka hara Mangaung, ke tla be ke le President Building, St Andrew Street, opposite le Road Accident Fund. Ke hona moo ke tla be ke thusa batho ka tshebeletso ya di one-on-one. Bibele re tloho re dule mmoho, re shebisane. Wa bona ha selemo se qala, o ko batla ho utlwa hore ntate Modimo o reng ka bophelo ba hao selemong se setjha. Bibele e re ka moprofeta Israele ila ya lokollwa Egepeta. E ka nna ba o mametse lena lenaneo, o ka hara Egepeta ya bokulo, o ka hara Egepeta ya ho sokola, o ka hara Egepeta ya dikoloto, o ka hara Egepeta ya ho tapatapa nqa e le nngwe, ya ho sebetsa ka thata empa mosebetsi wa hao o sa hlahisi ditholwana. Nka appointment ya hao pele o robala. Ho sasa ke tla be ke le President Building, but ho tla fela batho ba bookileng di appointment. Ke nka fela batho ka 50 ka letsatsi, ke nka fela batho ba 50 ka letsatsi, mme ke se ke na le batho ba 30 ana jwale. Letsa o book appointment ya hao, o tlo kopana le Nausane. O na le monyetla wa hore ha ke theoa yena radio, ke tlo kopana le wena live and direct. Lentswe le leng ho tswa molomong wa moprofeta le ka fetola pala bophelo ba hao. E re ke nke mehala fela na jwale, ke tlo bulela mehala ya lona, ke tlo rapella lo profeta batho ana jwale. Nomoro ka eletsetsang hana jwale ke 071 245 4534, 071 245 4534. O ka letsetsa nomoro ena hana jwale, kapa wa iletsetsa ka WhatsApp 071 245 4534. Ke live hape Facebook page ya ka ena le balatedi ba 135k. O ka e follow hana jwale, Prophet David Kgetheng Ministries. E re ke le hopotsa hape hore bosibong ba di 31 ke na le tshebeletso e kgolo ya matla ya ditharollo. Ke tla be ke le ka mola ka MUCPP Hall, ke tshebeletso ya bosibu kaofela. E tlo qala ka 6 a mantsibuya,
e tla tswa ka 6 letsatsi le hlahlamang. Mme haeba ha o soka o fumana anointing oil ya selemo se setjha, ska ba fetwa ke tshebeletso eo. Bebele e re o tiisitse lenaka la ka jwalo ka lanare, hobane o ntlotsitse ka oli e ntjha. Bosiung bo ba di 31 ke tla be ke tlotsa batho ka oli e ntjha, ke tiisa manaka a bona. Tse kwenyang batho ha di no kwenya 2025, tse tshosang batho ha di no tshosa, di tla o tshaba, di tla mathela hole le wena. Ha re kopane ka di 31 MUCPP Hall, ke tshebeletso ya bosibu kaofela. E tlo qala ka 6 ya mantsibuya, e tla tswa ka 6 ya hoseng. Empa haeba o re gagaulane, ke hloka ho kopana le wena le kunutu ka mora program ena. Letsetsa nomoro eo, book appointment ya hao, o tlo kopana lena lentswe le le leng go tloa molomong wa moprofeta le ka fetola pala ya bophelo ba hao. Dumela. Khotso mama, le kae? Mme wa ka, ke bua lona le ho kae? Phamisa letsola ha o lo sa tshwara mfono ka lona. Phamisa letsola lo sa tshwara. Mme wa ka, ke tlo rapella mme wa hao o ile a hlokahala ka lebaka la cancer. Mama wa gaowa ema hantle mo signal e tshwarang wa nkutlwana jwale. Ke re mme wa hao ha sa phela ka lebaka la cancer. Ke neng ha hlokahala? Ene le wana ke a bona hore o sontso o na le matshwao a yona, because letsweleng la hao la left ho na le kotola e hanang ho fola ya o peinela batho. O tshaba o ya hospital because o sontso o nahana hore ka nna ba ke cancer. Mama o tlo nrekele towel e tshweu, o tlo ntlele le yona di one on one, ke tla go thusa. Haeba o Jimiston, tseba hore ka di 25 ke tla be ke le ka ga Gauta. O tlo letsetse nomoro ena ka mora lenaneo, o book appointment ya hao. Ke hloka o tlo kopana le wena le kunutung, because a ke bua le wena molekane wa hao sa o siile, le na le mo tse pedi le a roane le yena. Re tla kopana mama, book appointment ya hao, o tlo kopana le yena. Lebitso la Alina ke la mang? Alina ke lebitso la mang? Ke utlwa Alina. Ke la ngwana hao. Mama, ke a o lebohisa, Modimo o hlononofatse. A re kopane ka di 25 tsa January. Mamela, hosane ke na le tshebeletso ya di one on one, mo ke tla be ke kopana le batho le kunutung. Ha o kena ka hara ofisi ya ka, haeba ke moprofeta, ke tla o jwetsa bothata bo o tlisitseng, ke tla o jwetsa le tharollo ya bothata ba hao. Mamela, 2025 e tlamere selemo se tlang ka diphetoho bophelong ba hao. Mme haeba o hloka hore se tle ka diphetoho, tsela eo o qalang selemo ka teng e tlameha e fapane le dilemo tse fetileng kapa le nako e fetileng. Bebele e re God is first and the first is the Lord. Ere Modimo ke wa pele, mme tsa pele ke tsa Modimo. Wa bona kgwedi e qalang selemo yeno ha re fe batho, re fa Modimo. Ke o re tlamehang re itlhaise ka pele ho bahlanka ba hae, ke o re tlamehang re itlhaise tempeleng ya hae, ke o re tlamehang re kopane le baena ba bang, re lo llela mangweleng, re presente di-prayer petition tsa rona ka pele ho yena, and they shall receive divine intervention. Haeba ho na le tlhoko, ho na le pono, ho na le toro ya o hlokang ho ifihlela 2025, qala selemo sena hantle ka hore o itlhaise ka pele ho yena. Kgwedi ena January ha o kobele letsatsi le le leng leo ka wa ikopang ho monga hao, o mo jwetse hore ke lo kopana le moprofeta wa bophelo ba ka, ke ya kerekeng ke sa ilo itlhaisa ho yena. Because if you give God first, he will take care of the rest. Sontaha sa pele haeba o se sitile hore o se fe ho Modimo, o se fe Modimo, o sana le monyetla wa hore ho sasa ka labone la pele le qalang selemo
o tlo kopana le moprofeta wa bophelo ba hao. Ke tla be ke le president building. Haiba o hloka o tla kopana le Nausane, book appointment ya hao. Mme tshebeletso ya hosane ke tla be bile ke fa le batho anointing oil ya selemo se setjha. Re ka ga selemo sa Dominion. Bebele re bukeng ya Genesis chapter 1 verse 28. And God blessed them, and he said unto them, be fruitful and multiply, replenish the earth and fill it, and have dominion over the fish of the waters and over the birds of the sky. How sheba lentswe lena subdue? Ka senyesemane a Bebele re replenish and subdue. Lentswe subdue le bontsha fela ho beya ntho taolong ka kgang kapa ka sheshe kapa ka tsona dikgoka. Ho na le maemo o tlamehang wa be taolong ka kgang 2025. Dintho tse ila tsa o tella dilemo tse fetileng 2025 modimo ha o tlameha di telle. Ntho mo le mo yona le togo ya o fetwa yona kapa ya o ba yona kapa ya o ifihle o tlama o ifihlele ka nkane 2025. Aggression is platform for access. Haeba ona le ntho modimo a dumelletseng lefatshe la moya hore o manipulate the spiritual world ke aggression ke dikgoka ke tsona tse tla o fa platform ya o nke dintho tsa hao ka sheshe. Ona le mamati a mang a o leng hore ha wa kokotana o hano bule. What you pamper you cannot conquer. Le mati ha ka ga o le kokota la hana o bule le ga ka seta le ka bule. Ke le ka o le haeba tšhelete ye o nang le yona ke ya hao ya o qetela a wana le yona. O tlo kopana le moprofeta bophelo ba hao. Where there is a will, there is a way. Ho sasa ke tlo kopana le batho ba 50. Ke kopana le batho ba itshwetsitseng. Ba o ibileng ba ikemiseditseng. Hore 2025 e tla tla ka diphetogo. Ha re kopane. Hi-Fi C2 sasa ka 8 o'clock. Ke tshebeletso ya di one on one. Ntshwarele seng Hi-Fi C2. Ha re kopane hosane president building. Ka hare ho Bloemfontein. Letsetsa nomoro eo ke tseng kofi. Dumela. Khotso mama le kae? Ke bua lona lo kae? Originally ke tswa kwa Afrika mara no ke berekela mo Johannesburg. Okay. Mama, ke tlo rapedisa wa utlwa. A ko sheba mosebetsi o sebetsang o sebetsa restauranteng. Man of God. But ona le 2 months ba o hirile Nando's. Yes, it is true, man of God. Mara hona le something e ke bonang. Basebetsi bongo le wena. Ba ya o reject. Ha o sebetla ntle mosebetsing wa hao because o mothunyana slowly. Mara ke tlo rapedisa. Le hodimo la hao mama le kwetseng le tlo bulewa nkutlwa. Number 2 e ke tlo rapella ka yona. Ke bona bana ba bararo ba o potipotile, bashanyana ba babedi le ngwanana le mongwe na le bana ba ba kae mama? Ke na le bana ba 3. Ona le bana ba 3. But yena ye monya moholo o na le problem ya di drugs, o sebedisa di drugs. That's true, man of O God. nontso plana ho mo isa rehabilitation center. Ke tlo rapella le tsoho la modimo. Le tlo di la hodima hae bosung bona. O tla lokoloha o tla fall. Haeba mama lapeng mo o ka ba le kerese. Haeba hae o ilo e batla. Ka hara kamore ya hae. O robale o lightile kerese because hana jwale hayo. O robale o lightile kerese ya hae. Moya ono wa di drugs hohle maleng hona teng. O tla mo hloboa, o tla mathela hole le yena. A ke ba hlotse a boetse ho tsona. O tla utlwa sa sena takatso ya tsona. Because ntate wa hae o buile le yena hore a mo kgalemele, a mo thuse. But ntate wa hae ha batle ho nka boikarabello. Ke nnete, man of God. Mama, phamisa letsoho la hao ke etse thapeng. Father, in the mighty name of Jesus,
ke bua tokolo bophelong ba mme o ko mo lwanele mo hlolele mo phahamise ka lebitso la ngwana ha ya hahlametsweng ke dithethefatsi wa lokoloa ho tsona. In the mighty name of Jesus Christ, I set you free in Jesus' name. Amen. Mama, ke a o lebohisa. Modimo o hlononofatsa. Nomoro wa ka ke 071 245 4534. O ka iletsetsa ka direct call kapa wa iletsetsa le ka WhatsApp. Go sane hopola hore ke tla be ke le ka Ramangaung. Ke nka fela batho ba ikemiseditse ba o ileng ba itwetsitseng hore 2025 e tla tla ka diphetho. Mara tseba hore a se taba hore na selemo se o tshwaretseng, ke taba hore na wena o se tshwaretseng. And ntho e metharang ke hore na hape o se qala jwang, because tsela ye o qalang selemo ka yona e determine hore na o tla se qetela jwang. Ha selemo sa hao se ka lobokana, ntho pele re tlo e sheba ke hore na o ile wa se qala jwang. January o ile wa etsa eng ha batho ba bang ba ne ba tiisa manaka. O ile wa etsa eng January kapa ke ntho sa kang wa etsa January e etsang hore selemo sa hao se lobokane. Boholo ba batho ba bangata ba batla ho qetella le yena, mara ba sa ka ba qala le yena. Bebele re he is Alpha and Omega, the beginning and the end. Ke qalo ebile ke qetelo, ke qalo ebile ke qetelo. Ha o ke ka ngwa qala le yena se ka ba lebella ho qetella le yena. Ntho ngwe le ngwe o e etsang lemong sena, everything that you do lemong sena, make sure that it revolves around Jesus. Bebele re batlane le mmuso wa hae pele le ho loka ha ona, mme dintho tsohle di tla re latela. Ha e re dintho tse ding, ha e re dintho tse itseng, e re all things shall follow you. O mametse o le thabantsho, o mametse o le botshabelo. Dintho tse o le dielekisitseng ka nako e telele ka mora prophetic encounter ya hosane la bona la pele le qalang selemo, bophelo ba hao bo tla fetoha. Ke a profeta ke le mo profeta wa modimo, ke re dintho tse o batlaneng le tsona ka nako e telele di tla qalella ho batlana le wena. So shall it be. It can never be otherwise. O sa sa ebang o hloka ho tla fumana anointing oil ya hao, letsong la hao fela ntshwarele 200 rand o tlo fumana anointing oil ya hao. President building ke ona mo ke tla be ke kopana le batho teng. O mametse o le Brandford, o mametse o le Ittenburg, o mametse o le Botshabelo, hohle mo mametseng o le hona teng ka go Freystad. Ho sasa ke di one on one tsa pele tse thakgolang selemo. Ha ke qala ke bona sefahleho sa hao, ke tla o jwetsa bothata e ba bothata ba hao e le molekane wa hao, ke tla mo bitsa ka lebitso ko o jwetsa hore na bothata ba lona bo qadile hokae, bothata ba hao bo kolla hokae. God reveals to redeem. Ka 8 o'clock ke nka motho wa pele, ha eba o nshebelletse o le Lesotho Masefo, tseba re ke tlo ba le tshebeletso ya bosibu kaofela ka di 25 tsa January. Ke tla be ke na le ntate wa ka moyeng Apostle Simon Hlalele ntshwarele ka di 24 tsa January. E tla be le ka la bohlano because ka di 25 ke tla be ke le Gauteng ka tshebeletso ya di one on one. Mme haeba o re mo profeta ke na le nako e telele ke o qetetse selemong se fetileng ka di 31 ke ne re kgaolela selemo Bloemfontein. Mme Basotho ba bangata ba ne ba sa tsebe. Jwale ke monyetla wa hao hore bosiung bona ba di 24 o tlo tla o ba teng Maseru Mohaladitwe Hi-Fi City. Ke tla be ke le Lesotho Maseru Mohaladitwe Hi-Fi City. Ho na le memo o nshebelletse o le Kroonstad, o na le bothata ba heart attack. Ke bua pholo di mammele wa hao, ke re Modimo a o fodisa o lokolle ka lebitso la Jesu Kristo wa Nazareta. Amen. Ho na le mong hape o mametse radio yena o le Bloemfontein, lebitso la hao ke ntho e kang ke Thandiwe. O na le business ya o hirisa tjhelete. It's about 3 years now, but kgwedi e fetileng e le la December. Normally ha e di December o etsa tjhelete ngata haholo, but ho tloha kgweding yona ya November e sa lo bona business ya o kikitleng. Wa ba nahana hore ka December e tla pick up, but ho fihlella na jwale wa bona hore business ena ya hana. Haeba o ka hopola hantle ona le mo sebetsi wa hao o ile wa moleleka ka October
ha ba ntse hopola hantle o na le mosebetsi wa hao ile wa moleleka ka October o na le dipolelo tsa ile o sa di sa tsona morao dipolelo tseo ke tsona tse sebetsang kgahlano le business ya hao e ne se dipolelo fela ho na le nthwana e tshwela ha bua dipolelo tseo tlo ke tlo thusa le wena ho sa re kopane president building ke tshebeletso ya di one on one dumela khotso khotso ntate le kae ke bua rona re o kae o bua le Vumile Bloemfontein mona ntate ntate ke batla o rapella be a letsoho la hao fela hodima mahlo a hao ke batla o bua pholo le tokoloho because mahlo a hao a ntse ya a loser vision be a matsoho a hao hodima mahlo a hao ntate ke a rapela ka lebitso la Jesu ke o kgutlisa pono ya ntate hana jwale molokolle ka lebitso la Jesu ke hlononofatsa le mosebetsi wa matsoho a hae o re 2025 ebe selemo sa hae sa phunyeletso in Jesus name amen ntate a re kopane o sasa president building buka appointment ya hao ka mora lenaneo le ke a o lebisa dumela mehala ya lona ya jema jwale dumela khotso a ketsa tjena ke itukisetsa ho tsamaya o ka followa leqephe la ka le leholo la Facebook mme ka 9 o'clock hape ke tla be ke le radio e nngwe ka go Gauta e bang o shebeletse le Facebook ha wa fumana monyetla wa o kena o buisana le nna radio ka 9 o'clock ho isa ka 10 e tla be le tshebeletso e ntseng e tshwana ya bo profeta le thapelo nka nomoro ya ka hana jwale o book appointment ya o tlo kopana le nna 071 245 4534 071 245 4534 le mosena ke selemo sa Dominion ke selemo sa Dominion Unlimited we are taking charge everywhere we shall tear the impossible and do the incredible ona la batho ba tla o makalla selemo sena se fela ba utlwa ba sa gole ba sa dumele but ne ba tsela eo o qalang selemo ka teng hobane kgwedi ya January ke kgoro it's a gate yo kenyang ka ga selemo sa hao and how ka ifosa kgoroe o tlalla sa mmokotsana kgwedi ena e qalang selemo a re joke kgwedi e qalang selemo nna le bana ba ka re kene fasting ya matsatsi ya 21 e qadile ka di2 tsa re ja hangwe ka letsatsi mme ha eba o batla ho ekena you are most welcome connect in order to collect mogana Jesu re hona le mmeya e meng e kekenya tswa bathong ka ntle o thapelo le boitimo ba dijo etsa bonnete ba hore ha o ekena ha o bapala ha holo ha eba hona le ntho o e hlokang yo hlokang e manifest ka nkane 2025 kena fasting ka di 22 re tla be re khaola mme ke tla bela ke kena hape life jwale ke la dress re rapella fela dintho tse pedi le fifilete maphelong a rona le moya wa confusion nako ye ntate modimo ana etsa recreation lefatshe Genesis chapter 1 verse 3 ha o sheba temana e tlang pele ho eo verse 2 e bua ka dintho tse pedi e bua ka pherekano ene le tlasa lefatshe number 2 e bua hape ka moya wa lefifi o na aparetse metsi jwale ntho ye o tlameng o etse hobane o ka ga Genesis ya 2025 kgwedi ya January ke Genesis ya hao kgwedi ya January ke Genesis ya bophelo ba hao ba 2025 mme o tlameha hore before o ka wa bopa lefatshe lo programmer le ho organize bophelo ba hao le lefatshe la hao etsa bonnete ba go dilana le confusion e teng bebele re lefatshe le ne le tamukana le hloka sebopelo that is confusion hape e re le fifi le ne le aparetse bodiba moya wa modimo solla ka hodima metsi yao that is darkness jwale haeba o re gagaulane
ke hloka hore 2025 e tle ka diphetoho. Joina fasting e a re kopana o sasa o tla tuka mollo President Building ka haro drop St Andrew Street opposite le Road Accident Fund ga gaulane ke mabitso aka ha o tuke mollo e tshogotso. Bye bye.